Enka minutes ntsena bilawra ya khumembiri nokona ko Afrika wa vulavula kamganalo na FM makomba ndlela mina ni khalanga pet mathebula ngwana rismato wa chimo xithango maxingirtano wa xicecana makuna la vandandadzi akomkela mingsirome kolonga ingisala station xurkongo bakho ingisala la Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo na ukuma audio streaming yamganalo na fm.co.za nokona ko Afrika wa vulavula mumelerisi ncindani Eric Mabasa ifama singofika ka hafu kupela wara ya nhlekani lowu mganalo na FM iko la Mpumalanga la ungana xipano lexiya xa Phaphama vakweleta va kha hi bula na vona nga ri khale kambe ke na mhakankulu namuntlha hi la ku bula na MEC Dr Poppy Ramathuba hi bula na vona laha hi timhaka ta ku veni ku twakale ku vuye ku ya nyikeriwa ti-ambulance ta nhlayo ya kolomo ya ka 24 laha exibedhlele xa Khensani tolo na ku va ku hetelela ku va na mhaka ya ku va ku thoriwa CEO wun'wana a xibedhlele lexi se ta va kha hi twa kahle ke endleka yini mhaka yoleyo loko hi bula na vona handle ka sweswo mingisero mganalo na FM hi le ka stage 6 xa ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana xi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va ka Eskom swi vula yini leswi swo vula ntsena ku Eskom holobye wa timhaka ta gezi va le ku tsandzekeni ku hi susa ka nkele lowu loko swa ha sungula swa stage 6 president a va tshikana ku ya lomba ya ku ko va vuya Afrika-Dzonga va ku lava ku languta timhaka ta stage 6 sweswi swa ni nchumu se vutomi byi ya mahlweni se swi vula ku nga ri khale se ha khupuka ya ka 7 loko hi khupuka ya ka 8 hambi kwala ku na n'wana nga ni rhumela xithombe xin'wana xa ku kombisa tindhawu to tala leti ti nga le ku khumbekeni timhaka ta ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana ni le ku tlheleleni ka xona ndhawu yaleyo ta kota ku byela ku tin'wana ta tindhawu leti swi nga le ku tikeni swinene loko swi ta ka timhaka ta ku kumbe ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana wa swi vona ku a hi nga humi ka nkele lowu hi nge humi ka nkele lowu kumbexani wo yi vona swin'wana mingisero mene ka 0860002543 loko u vona ongete hi nga huma kumbe ku ta va na ku huma ka nkele lowu hi nga ka wona loko swi ta ka timhaka ta ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana loko mina ni tshame laha a ni swi voni a ni voni hi ta huma la a ni voni hi ta huma la nkeleni lowuwani twana yimani ku nyika xikombiso a Giyani gezi ri fambile a Giyani ntsena ka Malamulele Mulenje Pitiboy Holofani ri fambe hi awara ya 7 ni mixo ne ri vuya sweswi hi awara ya 9 ri ta tlha ri famba hi awara ya 3 ri vheta ri fambile va ta va ya ri vona hi awara ya 7 na madyambu ivi ri tlha ri famba hi awara ya 11 ri ya vuya hi awara ya 3 kwa gezi ndhawu yaleyo ku hava gezi se i xikombiso swo tika swinene leswi vaaki va nge le ku langutana na swona hikokwalaho ka ku va lava va hi rhangelaka va kha va nga hi pfuni ku huma ka xiyimo lexiwani un'wana i tshama a vula a ku i muhleri wa tipolitiki tatana Mbeki Moeletsi Mbeki va kombisa timhaka ta ku ai timhaka leti ta gezi hi nge humi xin'wana lexi endlaku hi nga humi i mhaka ku vanhu a va nga ri na byona vuswikoti byo fambisa vo lo humelele namuntlha va kha va ku hi lwisa mfumo jikijiki se hi vo va fambisaka se va kotanga ku swi twisisa ku yisiwa ku yini mahlweni hi yo mhaka mi vona hi xihi xi nga sala namuntlha sweswi ni vulavulaka holobye wa timhaka ta mabindzu ya mfumo wa nyikiwe 20 wa masiku ku a va va vone ku timhaka ta mango ta hetisisiwa se anti mingisero mena 0860002543 a hi ku timingisero mganano na FM hi ta huma ka nkele lowu hi nga ka wona ke lowu wa timhaka ta ku tirhisiwa ka gezi hi ku siyerisana hi ku vona ka wena ni mi byerini na tolo ni ku va News 24 a va kha va vika leswaku Afrika-Dzonga a yi se teka gezi leri ya ingete ya ri lava kusuka a Mozambique so swi vona ku hi le ku rhangeriweni ya kambe a yeneni a Mpumalanga ya twa ku loko ni khumba la ku nghena mani laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula Mpumalanga khalanga pet mathebula hi n'wela va va le tipitseni ta mavele ta Abraham na mina ke mandi ku byela gezi mandi ku byela ta gezi ke kusikele awara ya 10 nampundzu ka ha ri lomo na sweswi ku xinyamile ni sukaka kona ku fikela 2:30
kusukela 8 namajambu namuntlha hi fane hi ya ku yetleleni hi ku ri ta ze ri ya vuya hi 10:30 navusiku ni byeli no da kutwa khalaka na tola ndi ku yingiserile loko i mani lomba ra xinghezi na tola ni ku yingiserile loko u vhenta timhaka ta xiyimo lexa gezi engelungi sesikoni kambe ya khensa ya ta swinene endla njhani bramin swi famba njhani lama nga kona ya khensa ku va hi lombiwe nkarhi khalanga phet mathebula hi kusuka la thula mahaxi laha hi nga sungula ntirho wa hina kusukela awara ya tsevu namuntlha nampundzu hi vulavule na vanhu lava va nga la va nga tisa migingiriko ya ku hambanahambana ka yin'wana ya migingiriko leyi nga kona ku na nkombiso ukulukumba wa maphorisa tanihiloko ndo ka ni yingiserile na tolo ni mitwini loko mu ku a hi tshikeni maphorisa ka swin'wana a hi va tshiki na vokwa na sweswi la ku bula na vona sesi inhlikani muhaxi na vayingiseri hi vulavula na mani mi vulavula na captain Dineo Lucis Khotodi. so captain Dineo n'we a mi gqokanga swa blue hina loko hi twa ku na maphorisa lama hi ta vulavula na hi yo langutela swa blue. Captain Dineo mi le ka voko rini kumbe ka tlhelo rini ra xiphorisa? Inkomu muhaxi hlamusela sweswo ni phorisa na mina ku va ku ri ka xiyenge lexi hi nga ka xona hi le ka xiyenge xa ku lavisisa milandzu ya xiyimo xa le henhla. Okay, hileswo loko hi ze hi twa va ku na ti-hawks ku va ku bini hi n'wina va ku landza vanhu hi matakuxa miya va humesa tindlwini ta vona? A swi vitani ngopfungopfu muhaxi loko tanihi sesikhoni hi mi tiva hi ri na warrant of arrest ya mi fowunela hi ri ta titanani haleni hi na timhaka na n'wina tanani ta bula loko mi fika laya hi mi hlamusela ku ri hi na papila ra ku huma court leri mi vikaka nandzu ka milandzu ya so. Okay, namuntlha la nkombisweni mi te ku tata kombisa yini ngopfungopfu? Inkomu la hi na mitlawa yo hlaya ya kuma exiphoriseni la ku ve ku ri hi na ntlawa wa the hawks tanihi loko mi hlamuserile hi na va mounted unit lava va dilaka ngopfu hi ti-case leta le tintshaveni lava tirhisaka tihanci. Vanhu vo tala va swi tivi ku ri hi na tihanci emaphoriseni leti yaka ti hlota swigevenga leswi tsutsumelaka entshaveni. A ndzi ri le ntshaveni timovha ti nge tsutsumeli. Ntshaveni mi vula Nhoveni lava tumbelaka kona tihanci ta hina ta ya ti ri na maphorisa va fika le va hlota swigevenga. Nakambe hi na ntlawa wun'wanyana wa dog unit ma va tiva lavaya va ku ri timbyana ta vona ta hlota leti hlota ti kambakamba ti-drugs kumbe swin'wanyana leswi nga ta fa swi laviwa hi nkarhi wolowo. Nakambe hi na lava HR or lava support lava ku ve ku ri va hi pfuna hi swilo swo tala administration ya hina swa tiofisini. Nakambe loko mo rhelela hala henhla hala mi ta swi vona maphorisa hi forile kwalaya hi mitlawa ya hina the way hi tirhisaka hi swona hi na nkarhi wa ku ri hi kota ku vulavula na vanhu na van'wana lava tirhaka hi timhaka ta ku pfinya ka vana na ku ri vana va fanekele va hlayiseka njhani na vatswari va hina na ku ri loko munhu a pfinyiwile van'wana a va swi tivi o hlamba kasi a nga fanekele a nga hlamba then hi le ku va nyikeni vuxokoxoko laha ku ri loko va hlangana na tinkingha va swi tiva ku ri va fanekele va endla yini. Kusukela loko mi ri nkombiso wu sungurile vhiki leri n'we mi terini? Hina hi te hi Musumbhuluku. Masiku hinkwawo mi hlangana na vanhu lava mi va nyika tidyondzo to hambanahambana? Yes, va nyika tidyondzo to hambanahambana hi vulavula na vona va vutisa swivutiso hi va hlamula hi ndlela leyi ku tsakisaka na vona va tsaka. Ku hambana ka ntirho wa n'wina na lava uniform ya blue? Ku hambana ka hina na loko swi ta ka ku hlota swigevenga hi loko ti-case ti pfuriwa police station yin'wana na yin'wanyana hi na tona ti-case ta la mhala hi na tona ti-case ta le Mkhutlu hinkwako lama police station ku na ti-case leti pfuriwaka kwalano u kuma ku ri i mandate wa hina. A no nyika example ya ti-cash in transit lava va ku khoma nkunzi va teka mali i ti-case ta hina loko yi pfuriwile laya va yi transfera ka hina then hina hi teka hi ya endla vulavisisi hi khoma swigevenga. Then xin'wana nakambe hi ku ri ku na ti-case tin'wanyana leti ve ku ri va nga reporta ka hina kambe hi ti teka hi tisa ka vona lavaya va le xitichini ku ri dilani hi tona according to the mandate ya hina we are focusing too much on the serious corruption investigation, organized crime na commercial crime.
se leswi mi tisaka la nkombisweni hinkwenu ndi jikile hambiloko ku ri ku vanhu va hlamusela swo ku tala ngopfu ku na mintirho ya ku tala ngopfu ya maphorisa leyi nga kona la se leswi mi tisaka ngopfu i ku lemukisa vanhu ku hambana ka mintirho ya n'wina leyi mi yi tirhaka na leswi vanhu va nga swi nghenelaka loko va tsakela ku va maphorisa so munhu wa ta a suka vhele a ri phorisa ra xikhozana a nga rhanganga a va lerin'wanyani ni yes swi ya hi ku ri ku na ku pfumaleka ka va ti-specialist kangakanani let me say analyst vanhu lava fanekele ku va hi nyika vuntokoto u kuma ku ri munhu u ye yunivhesity u na those qualification va mu hira externally but swin'wana kambe laya loko va fika tafuleni ya hina ya va komba va makwerhu wa hina ku ri u ta va phorisa u fanekele u pasa grade 12 u nga vi na criminal record because hi la swi fanekele swi sungula kona na ku ri vana lava va nga ti tsalatsali ti-tattoo because that is some of the prohibitants leswi nga ta va sivela ku ri va kuma ntirho wa vuphorisa na ku ri va nga ti kumi va ri na nandzu or va ze va commita crime va va na driver's license hi laha hi va lemukisaka kona from there va ta ya college va ya trainiwa tanihi maphorisa loko va vuya they can still get employment like at the Hawks according to the need leyi nga ta va hi ri na loko va advertise at post maybe va lava a special investigator u kuma ku ri munhu luya u na ntokoto then wa kota ku rangela hi nkarhi wa timinete titsongo leti va hi lombe tona laha a hi nge swi koti ku nghena ka vuxokoxoko bya swa ku hambanahambana hi mhaka ku na sweswiwani na wu vona nkarhi lowu nga kona swi endleka khalanga Phet Mathebula kusuka le Polokwane se yako hayi fambani kunene leswin'wana mi vuya ka nongonoko wa n'we mundzuku mi kona na le ka siku ra mundzuku kusuka la showini ya le Vuhlavela musi loko ku ri na tin'wana timhaka leti hi nga ti siya hi ta ti hetisa ka siku ra mundzuku i yini swa nkoka leswi va mi la ku ta swi hundzisa ka vanhu hinkwavo lava va nga mi yingisela sweswi inkomu muhaxi lexi hi lavaka ku hlamusela vayingiseri hi ku ri hina hi vapfuni va vona we are there to protect them hi kona kwala tendeni or la stadium a va te la showground a va te loko va ri na swivutiso leswi va lavaka ku hi vutisa swona or loko va ri na information leyi va lavaka ku hi nyika yona mi nga swi tsundzuka ku ri hi ne ti-crime ti-case to tala haleni leti nga kona ku na swigevenga leswi hi swi lavaka ka ti-cash in transit case ti-robbery and all those things loko va ri na byona vuxokoxoko a va hi nyike byona hi tangala ku displaya ntsena hi tela na ku tirha na ku make sure ku ri our communities are protected. Wow. Sis, ikhensile kambe mi te man ni nga ka ni nga swi vuli kahle vula ni rank ya n'wina na vito nakambe loko hi karhi hi hambana Captain Dineo Lucy Sekgotodi. u swi twile khalanga Phet Mathebula loko ri na swin'wana Brian mina u ni rhumela SMS ndi ya pota ndi pota kwala kusuhana kapteni ni tshame na vona no inkomo ikhensile ku lombiwa Inkomo. I khensa sesi Okay. na kapteni a khensa swinene Inkomo. i sweswo vayingiseri Munghana Lona FM leswi fambisaka swona kusuka le a Vuhlavela senteri hi lava ku ta ku hi bula namuntlha ni lava ku hi bula kahle hi timhaka leti ta gezi kumbexani hi nga kuma nhlamulo kumbe xintshunxo hi ta huma ka nkele lowu ke ku na vayingiseri va nga kona la layinini laha kambe ni nga se va teka i mani ni sungula ni hundza eka loyi palamende ya rixaka leyi i Afrika Wa Vulavula a hi sukuleni hi loyi miyingiseri ni hleka Minjani butati? epfokeni n'wina minjhani boti Hlayisiweni isama nkhoza la midrand butati. a hi mavona Butati ni foni intolo ne maka le mbalabula ku yona swi va personal ngoti maka ta gezi le ku yi khumbeni maswa. Mara a hi teke swikombiso swimbirhi swinharhu butati a hansi ka mfumo lowu ngele ka wona. Eskom yi nge he pfuki. Loko mo languta leswi swi nga wa hansi ka ANC ka rana xin'we xi nga ta pfuka xi pfukini xi yima hi milenge. Loko mo languta SAA yi khizamini. Mi languta Denel yi khizamini. SABC ya le ya n'wina butati i phulani. Sanral a ha vuli. Road accident fund na yona yi khizamini. Prasa ku na ti-problem. Post office i phulani. SASSA yi le ka ICU. So loko mo languta swilo leswi hinkwaswo butati loko hi ta hlawula Eskom ntsena a ku nge pfuki ku lunghe nchumu laha. Lexi ya ku humeleleni laha Eskom yi ta helela yi nikiwe lava va nga na mali va yi fambisa va yi xavisela gezi butati so ku hlamula xivutiso lexi ku komisa ekhalanga a yi nge humi ka problem leyi nge le ka yona loko mo languta tikhampani leswi ni nga mi byela swona hinkwaswo mi byeleni xin'we sweswi vakhegulu ve ri a ve le kumeni ka mali
ku ri i phulani post office ko xota ku yi wela hansi ma swi vona so mfumo leyi khalanga ne loko mo languta handle ka ku hi seketelela vanhu ni byeleni ka swilo hinkwaswo leswi ni nga ka tikhampani hikwale ti nga ti vulavulala Eskom loko ku nge se nghena ANC a yi ri ku fambeni kahle hina hikulu hi nga swi tivi veri na ku ri loko se hi ta vulavula hi load shedding a ku ri swilo swintshwa ka hina ma swi vona se ku hlamula xivutiso hi khalanga a ka ha ri na ku tlhelela ndzhaku se leswi hi ta hanya hi ma vona loko hi ri ka stage 1 se hi swi tolovelini ku se hi swi teka swi ri normal ma swi vona so a ka ha ri na ku tlhelela endzhaku n'wana manje loko holobye lava nga thoriwa va langutanaka na timhaka ta gezi va nghena veteri timhaka ta ku tirhisiwa ka gezi hayi se hi ku siyerisana swi ta va kona kambe swi nge vi ka ntshikelelo wa le henhla ku fana na sweswi kambe se hi le ka vhiki hinkwaro hi ri ka stage 6 khalanga misalo a ri ku cineni rinrini na middleland ayi ka tsikani ku cina swo cina ntanga ha cini i munhu hi ku he khalanga twanani mi byela leswi pfuka ku sungula timhaka leto siyerisana ka gezi mi pfumelani ka titinyingi ku president a nga swi tivi ku tshama ndlwini u nga ri na gezi swi vula yini tiministara ta yena hinkwato na lava va pfunaka na ti-DG na hinkwavo lava nge le a va swi tivi vo swi vona mahungwini le patwini ku gezi loko ri fambile swi tetani va hi sala a swi le ku va khumbeni vona mi nge byeli ku Ramaphosa u tshama ya ku tleleni ku lo byi ya yena mi nge byeli ku n'wana na un'wana wa ministara na lava va pfunaka na ti-DG na hinkwavo lava nge le ka mfumo va swi tiva ku loko hi vulavula hi ku pfumaleka ka gezi swi vula yini ka vutomi bya masiku hinkwawo mina n'we ha swi tiva ku loko mi nga ri na gezi na ku tleriwa hi xiko ka tleriwa ma swi vona so hina swi le ku hi khumbeni hina vumbuyangwana mara va hi sala va nga hi rhangela a swi le ku va khumbeni that is why va nge pfuki va endle nchumu ku lunghisa problem leyi hina hi to tshama ke hi tirhisa ti-airtime ta hina hi ke hi rila ka munghana lonene hambi khalanga u ta xi kuma ku hi xitshunxo mara a ha tlheleli ndzhaku n'wana mbaba nemetweni inkomo 0860002543 lavawani veri vo Bot Desmond n'wina mi ri yini i nhlekani inkomo butphet mi pfukile hi pfukile minjhani hawa hi hlayisiwile a khensa ku hlamula xivutiso xa n'we butphet gezi kahle ku vule ntiyiso a ya ha ri na rona vonani u pfuka nampundzu u ya ntirhweni u kuma gezi ri nga ri kona u vuya ntirhweni u kume gezi ri nga ri kona butphet vana va xikolo ne va hlaya ta tlhe hi rila ti-result sweswi u lo sala tin'hweti timbirhi tinharhu va tsala xikambelo sweswi hi ta tlhela hi rila hi ku vana a va le ku paseni va ta pasa njhani gezi ri nga ri kona I understand ku vo hlaya ngopfungopfu hi gezi mara loko gezi ri ri koho kwala ka va matakuxa hi laha va ka mihleketo ya voho yi nga kahle lava a va fanekele va lave gezi ra famba va ma 12 2 3 va hlaya hi nkarhi muni because exikolweni nkarhi wun'wanyana ma swi tiva swa ku vana va disable hi tindlela ta ku hambanahambana mara hi minkarhi yeliya ya va ma 3 4 i minkarhi ya kahle ya ku vana va kota ku va hlaya and then va kota ku va yisa tidyondzo ta vo emahlweni gezi a ri kona hambi hina hi ri vatswari butphet ya tikiseka hi famba emintirhweni hi xoxovanile a yina hi nkarhi muni because hi ti-role model sweswi vana loko especially beka profession leyi ni nga le ka yona loko ni fika entirhweni va kuma ni xoxovanile ni vana nkarhi wun'wanyana swi va yisa hansi ku ri kasi hi ta hi xoxovanile na ku a hi swona hi mhaka ku va hi kala gezi butphet gezi ku vulavula ntiyiso a ya ha ri na rona butphet and then ene loko mi vula ku gezi a ha ri na rona i yo mhaka hambi president swi tikomba nga ri a swa ha fani na nkama luwa va nga tlhela ka rin'wana ra rendo leri va ri ka rona hi mhaka ku hi le ka stage 6 ni vula ku a va fanele se va vulavurile swi tikomba ku se swa vavava leswi se a swa vavavi se swi tolovelekile se swi tolovelekile and then ni nga mi byela ni vulavula ku ri namuntlha ku ri ti-7 ne hi ta fika eka stage xexelexo hambi stage 8 hambi stage mani ende hi ta rila va ta tlhela va vulavula and then swi ta tlhela swi va normal ku fana sweswi ka stage 6 ni mi byela ni ri kwala butphet inkomu a hi twineni van'wanyana nemetweni bot ni khensini inkomu a khensa mina lexi ni nga ri ku xi twisiseni kumbexani na n'we mi nga ta nghena mi nga ta hetela mi ni hlamusela ku ni kota ku xi twisisa i ku ve loko ku sungula stage 6 ro sungula president va tlherile ka rendo leri va ri ka roho ane ivi ku tlhela ku va na stage 6 futhi president va nga yi ka nhlengeletano liya ya World Economic Forum va ku ve le ku lulamiseni ka timhaka ta gezi sweswiwa namuntlha ni vulavulaka na wena vhiki leri se ro va ku heleni hi ri ka stage 6
a ku na nchumu so no stage 6 se xi toloverile futhi haleni hi nga ko swa jinga swi antswanyana loko ri famba tiawara timbirhi ivi ri vuya hi ri tirhisanyana tiawara ta mune ri famba futhi tiawara timbirhi ri vuya swa antswanyana kun'wana ri vhe ri famba hi leswo na n'wi tsundzuka mingiseri n'wana nga tshama swi vula kwala ku gezi ri ta famba ivi ri vhe ri fambela makumu hi leswi va nge ku collapse ka grid kambe hi 20 mahungu ya wara ya n'weta emsekwini tatana hlulani fanele magayisa hi laha laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula namuntlha ka dzumba ra mina hi ntlhanu timileta ku bela wara ya mbirhi mi ta va mi kha mi twa tinqambi leti a ti phikizanaka ka best newcomer va ta va kha va ringeta ku gangisa tivhoti ta n'wina hi ndlela leyo se vayingiseleni mi ta kota ku vona kumbe va seketela njhani tinqambi tete ta ntlhanu ti nge le ku phikizaneni eka xiyenge lexiya xa best newcomer kambe ke hina hi le ka Afrika wa vulavula la ku na muyingiseri hi loyi i Butvusi kusuka a Mpumalanga Butvusi nhlekani Ihlekani Buthphet mi njhani buto mina ipuki akhenze mi rin'we Buthphet na ku goma le ya gezi leyiwa Buthphet ngo sona Eskom or na government na leadership ya hina leri a hi languteni mhaka yin'we Buthphet ni tshama ka Sigagula leri no makhonoko leswi no makhonoko kaya sweswiwani ni nkambaka 90% ya vanhu va le nkambaka va xavi gezi loko ri kwalaha khonoko laha ku na ndhawu yin'wanyana va ri le Okthula 90% ya vanhu va laha Okthula a va xavi gezi kun'wana na kun'wana 90% ya ku tala Buthphet kumbe le Joni kumbe le a ku xaviwi gezi mara xana na Eskom eka survive njhani hina vanhu va ntima ku ri hina hi nga xaveki gezi hi tlhe hi blame government hi tlhe hi blame Eskom ku na mhaka yin'wana Butvusi ahe n'wina ma xava gezi mina xava gezi Buthphet lexi ndlaku mi xava gezi mhaka yini i ku na swi tiva ku ni fanele ni ri tirhisa ku vatirhi lava tirhaka Eskom na tiko ra hina ku ta kota ku ri kula ikhonomi ri kula ya mahlweni na lava va tirhaka Eskom va kota ku hola na vana va hina va ta kota ku kuma mintirho ka Eskom lava va nga xavi gezi mi hleketela ku i mhaka yini ko va corruption na ku va la ku tirhisa gezi ra mahala Buthphet va tele va tirhaka and ni vulavula hi vanhu lava tirhaka va nga xaveki gezi vo tala van'wani va xava gezi ra melanini a Maputo Buthphet a ni vulavuli mi hi va yiva ni nga ku loko vo Eskom ya swi kota na n'wina mi swi kota Buthphet a ni ta ku a hi tekeni rin'wana ra masiku hi teka a goza hi famba hi nghena hi muti by muti house to house ni swi vona ku vanhu a va xavi gezi mali a ri na yoho munhu a nga tshika ku xava gezi Buthphet a xava biya ma swi tiva sweswo ma swi tiva tlhelo rero mi taku na rona i ra nkoka swinene Butvusi kambe lexi xi ndlaku ku loko ni tshamela ni ku ni nge susi ku kombetela ritiwu ka lava va hi rhangelaka i mhaka ya ku hi vona va vekaka milawu gezi a ri xaviwa khale swo ya swi cinciwa swi cinca sweswi vanhu va nga xavi gezi xana i ncini xi nga endla ku swi cinciwa ku na swivangelo swo tala van'wani va hava mali vanhu vo tala va ha ri na mintirho xin'wana xi nga endla ku swi cinca i mhaka ya ku lava va vekaka milawu a va voni ku ya landzeleriwa ene loko ku ve sweswiwani mo va na vanhu lava va mi rhangelaka va fanele va veka milawu ivi va nga landzeleli milawu ni byeleni loko munhu o fika a connecta gezi swi nga ri nawini namuntlha a ri yexe ivi a nga ndliwi nchumu lava va nge le ku xaveni gezi va ri yini swa vava ka vona hi ku nawu a wu le ku tirheni na khensa yima na n'we Buthphet ku nawu a wu le ku tirheni mara na hina vaakatiko va la South Africa hi hoxa xiyandla ka government ya hina hi yoho hi nga blame ANC Buthphet ni munhu wa kereke a ni ka politiki hambi u ya ka Sigagula sweswi ni ta mi vutisa ku xana maxava Buti ma n'wi tiva i wele ka tipolitiki na a ni le ka tipolitiki a ni nga zini ya ka Sigagula ni ta vutisa se xileyili kwala sweswi
va ni tiva kahle ni mukreste na buthete loko ya kwalaha ka swigavula laha ni tshamaka kona swi nga endleka u kuma fika huma na 45 ya mimiti leyi va nga xaveki gezi mara namuntlha hi blame ma-Eskom okay a ku fanele ku endleka yini hi vanhu valava va tiphesente teti mi ti hlayaka buthete ma ni kombisa hi Botswana loko mi ya Botswana a gezi u fanele u ri aplya a wu fakeliwi gezi u nga hakelangi 50,000 pfula ya le Botswana ene va landzelela swinalo u fanele u va permanent resident ya le Botswana ene phela swi sweswo mi nge le ku swi vuleni a swi endliwi hi vaaki swi endliwa hi mfumo hi yo mhaka vanhu va kha va blame mfumo lowu mfumo hi mina n'wehe hina hi nyike vanhu matimba ya ku va hi rhangela mi nga tumbeli hi tlhelo rero futhi mi nga zi a Botswana ku fambi vanhu va kha va jikajika va kha va ku fambani mi ya aplya gezi famba i mfumo wu nga veka milawu ivi milawu loko yi landzeleriwa loko yi nga landzeleriwi mfumo wu tiyisisa ku milawu liya ya landzeleriwa hi yo mhaka ku ri na swiyenge swin'wana ma swi tiva ku a Botswana ko loko mi vulaka ko maphorisa va khomi xibamu ni hanye ngopfu Botswana 20 years ni karhi ni tirhela Botswana yo mhaka ya le Zambia ni fambe ngopfu South Africa buthete hanya kahle ngopfu a hi ho rila hi mhaka ku ha rila buthete matiko le handle va le ku hluphekeni South Africa hi hanya kahle ngopfu va hluphekisa hi yini a handle ni vula ku swa ku tala a swi kona ku fana na le South Africa sweswo va le ku kumeni ma-350 vana va hina lava loko a kume 350 ya byaleni loko a kume malapeceni va tlanga makarite sasa leyi ngo yawa buthete yi wisiwa hi hina futhi hi hina vanhu va government na misisisi mara loko va kume mali leya sasa lama va nga yi kumeki matiko le handle vo Zambia ku yifika va yi kuma mali leyi va tlanga makariti yiwa vanhu va mabyala va mhati va kuma va ri mabyaleni va rivala ku hina vana South Africa buthete ku la ku lantisi hanya kahle ngopfu hi hina vini hi tlhelaka hi ti fanga avuswetini loko hi ti tiva a hi ti tivi ma-South Africa ku hi lava yini hi le kwini a hi ti tivi loko hi ti tiva ku South Africa hi lava yini buthete a hi ta va na tiko ra kahle leswinene xikulu xi onhaki ngopfu la ku heta buthete i mhaka ya politics a cheap politics sweswo ni ngo vulavula hi ku Mr. Khalanga no a hi varhangeri va kahle ku ni tshame ka xitulu xexo mara hi mhaka yini ya politiki ku ri ku na swi vona ku Khalanga sweswiwa a tinyungubyisa hi Khalanga me ni sungule na wona n'wanoko khale na tinyungubyisa hi n'wana Khalanga kutala hi humana ku na swa ku tala leswi hi swi vonaka politiki yo yi onhaka tin'wani ministeri mi vulavule kahle vusi la ku nghenisa van'wana la ni tsakisa hi loko se mi ku politiki hi yo yi onhaku politiki loko huma ka politiki ka cheap politiki ya hina vanhu vantima tiko ra hina ri ta lungha nyametweni vusi amrala na masha va vusi la ka Siyabula vusi inkomo akhensa swinene 0860 0002543 tipolitiki kambe tipolitiki i yini hi ku ku ha gezi sweswi se ku va ku ri tipolitiki tihi a hi tekeni lo mingiseri nhlekani buthete buta mina hi pfukile n'wina mbyana epfukeni danki hayi na ku hindzisanyana mambirhi manharhu ka timhaka to ta gezi man mi vulavula na morisomisala sala ka njhaka mara sweswi ka njhaka ni kun'wana hala sweswo swi na nkoka but Morris leswi nga na nkoka hi leswi mi fanele ku vulavula hi swona loko ma ha jika Morris yini ni sweswi a ni le kwihi a swi hi vuyerisi nchumu hina ka nongonoko na ta vulavula hi kwala ni vulavula ku la ni nga kona ya nghena ni kwalano mi vulavula hi koho leswaku mi le kwihi mi huma kwihi swo hi westela nkarhi ntsena na mi twa swinene buthete na ta mi kombisa hi laha ni nga kona sweswiwana ni ndhawu leyi ni nga ka yona buthete vanhu va xava gezi loko no mahemba mi ta ku yini buthete a ni mi hembeli vanhu ni vula so loko no na mahemba mi ta ku yini hayi ku va mi ta ku mi mara mi ni tshani vulavula ntiyiso i ntiyiso wa koho hi wihi mi swi tivise ku yini ku va vaxavi gezi hayi buthete loko mo ta mi ta famba ndhawu yaleyi hi nga ka yona mi languta na tintambu leswi nga cikinyisa swona hi laha mi nga ta pfumela ku ri ku endleka yini buthete kambe n'wina mi swi tivise ku yini ku va vaxavi gezi a ni se swona kwala ka ndhawu yaleyo kambe ku xava gezi swi nghena ku eka mhaka leyi nge le ku vulavuleni hi yona ke hayi buthete swa affecta because ni tini na la president vulavula akhawuntini va karhi va kombisa na phini ya ku ri lawa a xawela timhaka ta gezi
swa endleka transform yin'we yi ku ri yi koneketiwa miti mingani mara loko ya kumeka transform hi one vote pet kha yi koneketa miti nga 50 swi vula yini swi vula ku lava va fanele va va nyike gezi va hlwele ku nyika lava van'wana gezi swi vula ku lava a va fanele va vona ku gezi ri nga yiviwi a va ndli nchumu swi vula swilo swo tala loko ho la ta blame hi ku ntwana n'wana kha blame na president ku hole vote a nga ta xi endla loko ha yivetela mafurha la ta ku deliver traka yi ya deliver ndhawu ya rhongo mafurha la a yi fanele yi deliver ka Eskom a hi le ku swi languteni a languteni ku Ramaphosa everyday ta vona Ramaphosa u ta ndla yini hi ku hi hina hi nga ku endleni Ramaphosa a kumeka hi kha hi n'wi languta ku biha na munhu yimani mi byela ku va ta ndla yini i nga ri mi swi tivi ku rhangela swi vula yini ku rhangela i president wa tiko i thole vaholobye va thole ti-DG ti thole ti-managers ti thole vatirhi i chain hi laha swi fambaka kona se loko xin'wana xi nga ri ku fambeni ku fana na sweswi loko va ku i stage 6 xa gezi swi vula ku luya a fanele a vutisa luya ku why hi ri laha luya a vutisa luya ku hikokwalaho ka yini hi raha sweswo mara futhi loko mina na n'wina hi karhi yini mina na n'wina hi nga xavi gezi hi vula yini hi vula ku loyi a fanele a vona ku ri xaviwa hikokwalaho ka yini lava va kota ku hakelela TV leyo hakeleriwa yona yi kota ku tirha va sindziseka ku hakela swi nga tirhi na le ka gezi TV butseta leri va swi tiva ku va la ta vona leswi va ta vona va koho vanhu va swi tiva loko va nga hakelanga va ku mi ta hakela ku nga si hundza ti-1 va tima why swi nga vi kona ka gezi ni vulavula ku hi swona swa nitinani na swona ni mi byela ku ri ku na lava va swi bridjaku swilo sweswo hi valava ti-DSTV yini va swi bridja na swona but morisi mani hundza ni twa van'wana mi nga vulavuli hi van'wana loko mo mina a ni ta kota ku vutisa ku mi swi ndlisa ku yini loko mi ku van'wani ni nga mi byela na mina ni ku hayi i vunwa rero sweswo mi ngisana munghana lona fm khumentsego timinati ntsene ku nga se ba awara ya n'we mahungu ya misava kwala ka munghana lona fm komba ndlela hi ku timingisela mina ku o angula o ku yini 0860002543 nangonako eAfrika wa vulavula ka munghana lona fm a hi sunguleni laha mugwena Botbat. papa Minjani? hey hi valava n'wina mi kwihi Hi valava na munhu mola Pitori ku hisa. ene lexi a ekhono xi nge tirha ni ku ha gezi Hayi ku. sorry Hayi mgwena tirhi ku agezi. ano hlaya ku pima a ni ngo vula n'wina hi ku kongomisa ano Amoyinda ikona. a ri nde ko mi ri yini Botbat mi tsakisa hi ku mi vulavule mi vutise question yin'wanyana hi ku tiko ra South Africa ri veze ri vulavula na tiko ra Mozambique maka gezi a swona. Ku swiyelele kwini a swi tivi na sweswi. Sweswi a ku ri na BRICS mi vulavule na tiko ra China hi gezi naswona hi ta ka hi nga ha swi tivi ku swiyelele kwini sweswi. Lexi vava ngopfu ka mina Botbat i ku gezi leri ri famba hi 6 ya nampundzu ri ya vuya hi 10 ri tlhela ri famba hi 2 ri ya vuya hi 6. Swi vula ku la a sikwini i va i ri na 4 hours ra gezi ntsena. Nkarhi lowu i va yi ri ntirhweni a ku na lexi xi endliwaka ntirhweni ku ri na loko u suka kaya i va karhi wani nga hlambangi no hlamba because a ku na gezi. And then xin'wana xi ni vavisaka ngopfu Botbat ku na misa un'wana wa chomi ya mina u tirhaka ka tin'wana ta tifeme kwala valungu va vona va sungula ku complaina because a va tirhi nchumu tiawara leti fambaka gezi ti va ti tele. Gezi ri famba hi 6 ri ya vuya hi 10 ri famba hi 10 ri ya famba hi 2 nkarhi lowu va fanele va ku tirheni kwalano loko ri heta ku fanele ri vuya hi 2 hi 2 ra famba ri vuya hi 4 to 6 so swi loko tiawara va sungula ku khata loko se mi fanele mi ya kuma pay ya mali muni. And the source both pet na vutomi byela swin'wana leswi ta va ku tikela South Africa i ku gezi ri ta va kona 1 hour ri famba tiawara letin'wana hinkwato. phela loko swo ndla sweswo swi vula ku se hi ta va ka yi fana twi na le Libya Liberia yes yeah Liberia swi tani ri va kona tiawara timbirhi ku wi se swi ta va ha pfuneka yini hi gezi Botbat ha pfuna hi pfuna yini
mele ku na loko to pfala ti ta pfala because ti nga hakeli vanhu ti nga ku ndleni ka production na mina yi hola vanhu va nga ri nga nchumu a ku na lexi nga ta exkomisa kona xivulavula xexo sungula ku vulavula botpet xi vulavula ntiyiso ne xi ku ka ha ri hava na khampani yin'we South Africa leyi ta hi the big company South Africa ti tirha kahle swilo hi mhaka ku vatirhi va to va ti khinsamisini va ti wisile i ku mindzuku a South Africa ya kwihi vumundzuku bya South Africa byi le kwihi botpet na loko mo swi langutaka na president a va hava nchumu gezi sweswo na yalowo va nga n'wi thola va ku minister wa gezi nkarhi lexi i tshama kha hi hembela right through i loko hi hembela sweswi gezi vhiki leri gezi le ku fambeni ku vava ngopfu botpet to be honest 4 hours hinkwayo ri ku fambeni gezi ka vava leswi swi endliwaka la South Africa swi le ku vava swinene hi nga vuli ku hina van'wana ho pfuneka ku hala hi tirhela kona ku na backup mara la i tshama kona ku na backup loko va ku ri hava gezi ku tlhe i vuya ku ri ha gezi i xava gezi swa fana na u nga xava gezi because loko u xava gezi a wu ri tirhisi gezi ra wena ya swa botpet inkomu nimitweni un'wana ni rhumele hungu la ra tsarwa rin'wana ri nge ri huma ka lava va daily investor va vulavulaka timhaka ta ku president va ri vanhu va Afrika-Dzonga mi fanele mi languta stage 6 hi tihlo ra kahle hi ku i ku twa ku vava ka xinkarhani ka mimbuyelo ya nkarhi wo leha hi mhaka ku le ku ndliweni yini kumbexana swi ni tlorini ku le ku ndliweni yini sweswi ku ze hi va ka stage 6 ku ze hi va ka stage 6 ku le ku ndliweni ka yini un'wana mingiseri loyi ahe Masewachovich hallo ahe mi pfukile hi pfukile njhani hi pfukile mo nghena ka silence swo yini no leswi mi swi vulaka ni swi tivi se hi yo mhaka ni na ku la ka nongonoko lowu a ni a hi runguli laha ho vulavula mahungu hi Botpet twanani before yi nga chayi kahle yi nga jahi kahle vhele i sungule hi ximatsini ngopfu twanani Botpet mhaka ya gezi a hi nge he humi aka yona hi nghenile reason ya ku hi nga ha humi i mhaka ya ku na hina vatirhi lava hi tirhaka ka Eskom hi kha hi ganga so a swi nge heli Botpet because loko ri ku na swi vona ku na lava va tisa swo tisa va nga tisi mara ni nga report ni kha ni tirha kona swi vula ku ri hi ta tshamisa sweswi because loko ri ku mina ni tirha gatini Botpet ni receiver titiraka ta malahla ku nghena traka sweswo va swi hlaya van'wana va ku nghena traka yi ri empty mara va ku yi cincile invoice yi nghenile ni khe ni swi vona mina ni ri yini swona ku ri ku loko ni fika kaya ku ta ku ri hava gezi ma swi vona because a ni swi fanele sunguriwa yi lunghisiwa kwalaha gatini laya swilo swi endleka kona hi ku loko ku ri ku hi mpelampela ku le ku yiviweni Botpet na security mandla hina hi nga si ze hi langutisa leswi hlohlorini le henhla leyi a ni mase loko i ri security Botpet i gadini leswi swi kwala hina hi nga kona loko huma na school bag va ku secha va lava ku vona ku laptop leyi nga hi khoma nambara yona fambisana leyi i nga hi sayina na mpundzu loko nghena na ma swi vona se hi fanele hi rhanga hi langutisa na sweswo a hi nge he humi aka problem ya gezi loko ku ri ku ha ri na leswi swa ku hina vanhu va ntima hi na rintiho kumbe va lava va nga na rintiho swi vula ku hi ta tshama hi swona because lava va tiholobye na yini Botpet a li va na tona ti-backup loko ku ri ku backup yi ri kona a mutini wa yena nge vi na problem ya nchumu wena i le ku byeriweni ku hayi ku ta nghena traka ya so yi ri hava nchumu tsala ku invoice tsala ku yi cincile ku ri ku wena loko fika ka wena hava backup ku hlaya ka mingiseri waloye a nga ha ku huma kwalaho ma swi vona ku ha ti yivela hexe ma swi vona so a va zami vatirhi va ka Eskom ku ehlisa rintiho so that hi ta vuyela ka leswi hi lavaka swona because loko mona ni tisa na swilo leswi va nge swi onhaki Botpet mi ta kuma ka xaviwa material ya swilo leswi swi fanele swi lunghisa swilo leswiya mara ku ta loyi a tekaka swo teka swi nge heli ku lunghisiwa ku ri ku a tekiwa swin'wana swi ya xavisiwa kun'wana ma yi twisisi i vuya i tlhelela kweli leswo mhaka leya ya ku vava leyani yi luva ngopfu yi luva kumbe
kumbe mata va endla njhani kumbe Eskom yi vuya yi ta kwamulela swigezani swa yona yi hi siya na swichuvambara swa hina hi tlhelela kwale ka khuwani ku chela xevo khuwanini kumbe swi nga hi ansela because vuxika se byi hindzini a hi lamulela hi byona vuhlaka se swiluya se byi hindzini se hi ya lamulela hi mani ku ve na voholobye wo timhaka ta gezi va kombise timhaka ta ku kwala ka xixika hayi se hundzini swi vula ku gezi leri lavekaka na leri hi nga le ku ri tumbuluxeni swi ta sungula ku vulavurisana leswi nga ta hunguta ku tika ka timhaka ta ku tirhisiwa ka gezi hi ku siyerisana kambe a swi le ku ndliseni swona leswi nge pfuki swi endlini ma vona direct hi botpet i na mahungu misa loyi ko va ku no va ni nga swi tivi va nga n'wi khoma ka khona ya njhani ku erurini i kona kwala kaya hi ku rurini a ni tshembi misa loyi na mahungu ma kahle ngopfu hi botpet ma ku president ya hina a yi ta kuma soja ku vanhu va mina va hluphekisa hi leswi misa loyi na wona mahungu ma right mara just because se i fambile a nga ha ri kona ta tlhelela kwale ndzhaku ene loko mo langutisa botpet ni kha ni ya ku heteni why lava va ti opposite party a va vula ku na la lwaku hi gezi botpet ku ha la lwaku hi gezi mara a va nge ANC hala swi ku yini na kuma va lo mpfu sweswo a va lwi mhaka yini vona why va nga swi vula ku na vo ve le ku deni kwale ka Eskom and kwalano kumbexani mi nga nkha vulavula ntiyiso hi ku sukusela hi musumbunuku ni le ku landzeleleni statement swa mavandla ya tipolitiki la leswi ni nge le ku voneni swona i swa le Zimbabwe i swa le ka Mkhwevani i swa a ni se vona vandla ra tipolitiki ri humesa statement xa ku ku timhaka ta gezi ka ngopfungopfu ka lavo kaneta a ni se swi vona hi mpela kumbexani swo ka swi yo ni tlula mi nge swi vona mi swi landzelele ngopfu mi nge swi voni le kusuhi na swona sweswo mi nge swi voni just because vona leswi va xi langutaka i ku va hala ta vutisela president why a ye Zimbabwe president yini vona hi vona va fanele va pfuna vandla ra ANC ku hlayisa hina vaakatiko that is why ku va opposition party i ku va opposa leswi ANC yi swi endlaka sweswo a va opposi ku ri hi lava gezi volo wihi va lo wihi va le ku dyeni ka fork and knife kwalomu va nga kona tirhani ne botpet hi ta bula mi leswi mi nga kwata ni kwatini i mane twa un'wana mingiseri ri hakho va machile va ndleni na ti-shutdown se va to tshama kha va ndla swilo sweswo hinkwaswo na masiku hinkwawo kambe xivutiso ku ta ku hambi va nga ndli masiku hinkwawo kambe ku miyela ka vo ku twala ngopfu a va vulavuli sweswi president a va ri ku hlamuleni swivutiso tolweni wa masiku kwana hikokwalaho ka yini swi nga vangi mahungu loku ka ku hlamuriwa swivutiso mavandla lamo kaneta lama hikokwalaho ka yini va nga swi katsangi loko president va kha va hlamula swivutiso vhiki rini sweswo yena hi mhaka yote lava va daily investor ne va ri stage 7 lexa hina hi nge a hi se fika hi fikini hi ku tolo hi ravunharhu Eskom yi tseme kwalomu ya ka 6,369 megawatts from the grid ene leswi a swi vanga hi ku evening peak a yo va na 25,000 megawatts generating capacity ku ve ku laveka 31,660 megawatts masivo and loko mo yingisela swimbulavulo wa holobye a va vula ku vo ve le ku jikajikeni kwalaya ka 29 ka generation capacity 29,000 megawatts generation capacity kambe sweswi a va ri na 25 tolo na madyambu i nge humi lankeleni lowu un'wana mingiseri loyi i nhlekani hayi mtsheli kumpfukela malume hayi a ni ku leswi mi nge mi ni twili ku mi pfukile mi to vhe mi nghena mhakeni twanani malume ma swi ta ku ri ku ya hi mina u nga ri mavonela xitichi ne a ni ta ku va swilo swi lunga a ni ta ku mfumo a wu tlheleli ka lawo a wu va hi fuma xivangelo ku va ku leswiwani hi ku leswi swi nga ku onhekeni sweswiwani ku wa rana wun'we la tirhaka ka swivandla leswiya wo thoriwa munhu wo nga tivi nchumu na ku nkarhi walowo gezi a ri nga fambi a ku sevhisiwa yini na ku endliwa yini na kwalaho ka loko hi ya na ku tisa swin'wana swa hina swi jikajisa na tinhloko hi le nga swi tivi na ku vo fikila mbalula i dyondzele yini loko ntirho lowu wa hi wu hela hi hoxiwa ka xin'wana xivandla kwala henhla leswiya swa ha ta hi tlherisela ndzhaku hi mhaka ku munhu o thoriwa njhe hi ku wa tiveka a swi nge yisi loko a ta tshamisa sweswo ra vanhu inkomu nemetweni
and then aku bodlomela lesha botpet la jone la maswita lo kubeni ka phela ya ta bodlomela tena ngothi nakhona ku nga bodlomela botpet before ku bodlomela aku tikomba ekhale ku la sena la ku wo famba ku kha ku gidligidli ene ka ti tele ndhawu leti nga ta bodlomela swa ha ri switsongo leswiya loko ri ku bodlomela swona mi ta swi twa ku ya hayini na swibazana kwalomu joni the victory 0860002543 ndakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela wena u ri yini mingisero wa me a hi kuti kwalonga ko timhaka hi totoleto van'wani va vula tani va ri hi fikile ka stage 7 se swi le ka wena ku wena kwalonga kona u yi vona hi tihluri mhaka leyi bulaka hi yona hi fikile kumbe ha ri ndleleni ke mingisero wa me a hi kuti 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela yo yolela salet minute tingari tingani ku va ya kuma ngentsava ya awara ya n'we kusuka kwalano hi ta va seka hi ya mahlweni hi twa bulu ra we ku ya hi ndlela yaleyo ngopfungopfu loko hi languteka timhaka ta matshamele ya swilo ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka ta ku se loko se hi ri ka stage 7 hi nga ha byeriwi swo vula ku ya hi definition kumbe hi nhlamuselo ya stage ya ti-stage leti lava va swi tivaka ve ri hi le ka stage 7 second loko ri ku mpela i ntiyiso hi le ka stage 7 hikokwalaho ka yini swi nga vuriwi ku hi se hi le ka stage 7 hayi gezi ri ta hi hundzisa vakaya gezi ri ta hi hundzisa un'wana i tshama swi vula kwala ka nongona kwalowo a ku timhaka ta ku tirhisiwa ta mintlhontlho leyi hi langutanaka na yona laha Afrika-Dzonga yi le ku hoxeni xandla ne le ka mafambele ya vanhu ka vutomi bya vona bya siku rin'wana na rin'wana va ri mhaka ya load shedding hi ta tolovela and one day ri ta fambela makumu enhlamulo makhuvele a hi kumeni vurhangeri lebyi byi nga na rirhandzu eka tiko ra hina na ntwela vusiwana eka vaaki hi ta huma ka nkele lowu kasi loko ya ha ri hansi ka lebyi hi nga ka byona vurhangeri gezi ku ta va ku hlambanyisa Chamas Mukari yaloyi ni hetisela hi loyi ni nga seka mahungu ya misava i ri xini butpet mhaka ya gezi ku hava mihlolo yi nga ta endleka ene swi endla ku ri vanhu va hi nghenelela kumbe va hi nghenela tindlwini navusiku hi le nghozini i Calvin Maleza vito ra yena ra vuswa enhlengani a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we lawa hi nga tshembisiwa wona hi tatana Hlulani Fanuel Magayisa Afrika wa vulavula I vupfhumba bya yini mara I vupfhumba bya yini bya mali ya yinyingi so ni vula ku hi suke xitshuvambarini khalanga malembe ndzhaku wo kayakaya sweswi a hi na gezi a hi dyile ku hi ya mintirhweni i ya ntirhweni nampundzu ku ri hava gezi I vuya na madyambu ku ri hava gezi I tlela na ndlala I pfuka na ndlala I yo tikuma ku tihunyi loko ri kulumiya ku fana kulumiya madorobeni I ya ri kuma ku ri hunyi khalanga hi suka xitshuvambareni tlhelela xitshuvambareni sasa swi hisela na tiyindlu xitshuvambara ai South Africa na Palamende ya rixaka ye botpet mfokini na timhaka ta gezi a hi nge heti solve a hi nge heti solve gezi va ri fambeni na yini a makhado ra vu 11 mara sweswi ku hava gezi lexi ni kosa gezi ri nga ri vuyini va hi swivula ku hina va nga vula hi timela le timhaka ku network yi le ku tirheni gezi loko ri fambe network ya foni mina a yi tirhi mara sweswi yi le ku tirheni leswi kombisaka nga ri vo hi timela na mati ya kona ma vuya loko ri vhiki ri n'hweti loko yi hele ta kota ku hakela mali yi hakelaka yona swa hi tikisela leswi karhi leswi nga ta xi solva hi vo lova leswiwani wo famba munhu loko a vuya ntirhweni ya xa mati yo hlamba nghena toilet yo sweka yo hlantswa endla swilo hinkwaswo mara va ku tsona mati mara va la lungwiti ya le hakela rete leyi hakelaka yona ya service mfumo lowu wa hina lowu hayi a mi ri na botfalaza kwala makhata ka hi ku ri ka mbokota ka mugejwana wani ihlikani lonene botpet na vayingiseri va Munghana Lonene FM ka nakona ko hena wa xirhandza wa Afrika wa vulavula
mina ni ri mhaka ya gezi yi ta lunga loko se va ta swi lava ku yi lunghisa sweswi vo ka va nga swi lavi va hi tshembisile ku nga ri hi ta kuma gezi ro suka eMozambique na sweswiwani gezi ra kona a ri se fika hi tshembisiwa switshembiso swo tala mara swa tikomba ku ri va swi lava vo ka va nga se swi lava ku endla loko se va ta swi lava ku swi endla ku ri lunghisa ri ta lunga sweswi va vulaka ku ti 24 ta December gezi ri ta va ri kona ende no xedini ku ta va ku ri history mina na tshemba ni ri nexe mina na tshemba na swi tiva ku sweswiwani vo endla hi mavumu sweswiwani loko se va ta endla ku se ri va kona gezi ri ta va kona i kume n'waxe xikala vito kusukela la xikala vito kusuka la hikuva a nge vuli ku xikala vito kusuka ka majosi kumbe ka majosi kumbe ka madonsi hikuva hi ta swi tiva vo mani laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula. Minjhani botpet mi vulavula na sayisi la kaya ku ri Zimbabwe ya Save. Botpet ta vuya mhaka ya gezi mi nga yi vulavuli hina va swibindwa swin'wana leswi twanani leswi twa ku vava ngopfu hi mhaka ya gezi ri famba hi 6 ri vuya hi 10 ri ya famba kambe hi 2 ri ya vuya hi 4 botpet le ku vuyeni u tirha 4 hours ntsena ri na gezi la tirhweni ene u fanele u hakela rent masiku ma le ku fambeni mara a wu koti ku tirha hina va swibindwa swi twanani botpet hi twa ku vava swinene danko hikuva ku karhiwa misisi a ku ndliwi nchumu wa swi vona ku katika botpet kunjhani botpet Mathebula before hi ta sola Eskom a ti lunghiseni hina self hina nkingha hina vanhu va ntima na mina ni munhu wa ntima hina nkingha hi ri mavona hi ri gezi yi nga fambi mara gezi a yi xavi na mina ni vulavulaka swo gezi a ni xavi mara loko gezi ri fambi na kwata loko mati ma fambe na kwata ni pati rent madoda a xi kona xilo xa mahala la misaveni leyi hi swona botpet ni lama milodi mina xikalaviti xapa xikala vito Mamelodi ma hi mi byela hina hi byeriwile loko hi kha hi ya ku vhoteni va ku vhotani mi ta kuma mati na gezi swa mahala a va vula va mani ehlekani na vaxemu botpet kale ya gezi khalanga hi ta huma mara ntsena loko hi vote kahle loko ho tiyimisela ku ti humesa hina hexe ka ku hluphekisiwa hi gezi na crime hinkwaswo swi hluphaka vukungundwani hinkwaswo ka swona hi ta huma hi ku vota right botpet hina vanhu va ntima khalanga hi tsandzekini ku tirheriwa khwiri ku tirheriwa maxaka botpet a ku tirhiwi ku tiyimisela so hi nge vulavuli xixuku masiku hinkwawo hi ta huma ntsena hi voti loko hi nga votangi right a hi nge humi khalanga inkomu ehlekani na vaxemu botpet kale ya gezi khalanga hi ta huma mara ntsena loko hi vote kahle loko ho tiyimisela ku ti humesa hina hexe ka ku hluphekisiwa hi gezi na crime hinkwaswo swi hluphaka vukungundwani hinkwaswo ka swona hi ta huma hi ku vota right botpet hina vanhu va ntima khalanga hi tsandzekini ku tirheriwa khwiri ku tirheriwa maxaka botpet a ku tirhiwi ku tiyimisela so hi nge vulavuli xixuku masiku hinkwawo hi ta huma ntsena hi voti loko hi nga votangi right a hi nge humi khalanga inkomu khalanga mpfukini a hina hi ya pfukini mina ku ri hi nge humi ni swi vone ku a ni ye kaya nyana last year nyana no this year January nyana so kuma va phakiwe switofu swa tihunyi va phakeriwa hi switofu ku ri ku va na magezi va phakiwe switofu makaya komba ku ri nge humi ka xiyimo lexi ya ta hlupheka ku ya ku yile a ni tali ku tsakisiwa hi kumbe ku teka tlhelo ne kambe voice note leyi ehlekani na vaxemu botpet kale ya gezi khalanga hi ta huma mara ntsena loko hi vote kahle loko ho tiyimisela ku ti humesa hina hexe
ka ku hluphekisiwa hi gezi na crime hinkwaswo swi hluphaka vukungundwani hinkwaswo ka swona hi ta huma hi ku vota right but hina vanhu vantima khalanga hi tsandzekini ku tirheriwa khwiri ku tirheriwa maxaka but a ku tirhiwi ku tiyimisela so hi nge vulavula xixuku masiku hinkwawo hi ta huma ntsena hi voti loko hi nga votangi right a hi nge humi khalanga inkomu ni kombela hi yima kwala ne ni lava hambi ko va mundzuku hi njhekanjhekisana hi mhaka leyi ku xana swi nga va ku ri ntiyiso leswi miyisera swi vulaka ku hi tsandzekile ke tanihi vantima xana ku nga va ku ri ntiyiso leswi miyisera swi vulaka ku hi tirhela khwiri xana ku nga va ku ri ntiyiso leswi miyisera swi vulaka ku hi tirhela maxaka vukungundwani ni vula ku loko ho kuma nkarhi hi vulavula hi swona kumbexana hi nga pfuneta ku kuma nhlamulo ka mhaka leyi un'wana miyingiseri loyi hleka Tatantewu. ahe Mpfuke. hi pfukile njhani Xitshunxo lexi hi nga xi kotaku no vona nge loko vo humesa hina hi nga ri kona ka tipolitiki va nga hi nyiki gezi one hi vona hi tshika vona na gezi ra vona hi ku va ta swi kota na hikwalaho a swi pfuni nchumu ku va khomile material hinkwawo wo tirhisa vona va kuma gezi va kuma mali va kuma mintirho hi ku sweswi ka ha ri ha mintirho kahlekahle hi mhaka ya vona so no ka ni nga tivi a hi ta endla ku van'watipolitiki hi nga hlawuli ku yini lava nga le ka tipolitiki hinkwavo va huma ka rihanyo ra hina hi ta hanya hi sweswo swa makhandlele swi ya mahlweni hi ta sweka hi parafini hi ku timbili to tshama ti ka ti vava munhu loko u chayisa u ti ku fanele u sweka hi yini ene ku ri ku gezi ri kona vanhu vo khela kulukumba lero ho gezi ri kona vanhu vo lo khiyela mi vula yini ni vula ku nkarhi lowu va wu lavaka va ta mi tisela gezi tsona ni twile va van'wana va Mavonelo ve ri fambile hi 7 ri vuya 11 sweswi se ri fambile a mi swi ku vo ri operata vona hi xivona se ku nga va njhani vona na va famba na rona va tipolitiki va ri voxe hina hi tshama hi ri hava gezi swi lulamile na mitwa hi sweswi nga hi pfunaka sweswo hi mhaka ku a hi nga pfuneki na maphorisa na masocha va nyiki swimolonjisi ku va va rhumelile ku emayini ku hana wun'we a nga ve na ripoti yo tswala kumbe yo khomeka vanhwini hayi miko hayi kwandleka yini hi ku yini ikomo un'wana i vurile ku timhaka ta gezi ti ta hi koxela na vutomi hikuva vanhu va tshama va kha va vilela va kha va ri na mbitsi loko a ri mina na vandyangu wa mina hi twananini ku hi nga ha vileli timhaka ta gezi loko ri famba ro ti fambela loko ri vuya ro vuya inhlekani enhlekani botfote njhani epfokeli papa minjhani wena epfokeli mbalala na manyisi kwala Pitori la ahepot a timhaka ta gezi kahlekahle hi nga vulavula hi timhaka ta gezi loko ni swi vonile timhaka ta gezi botpheto hi ngo ka yi nga ngheniseli swin'wanyani ene na ni xivutiso xa ku ka malembe ya 5 lama tako a tikuleni ndzi taveleli njhani hi timhaka ta gezi ku loko gezi va li teka hi 6 nampundzu li vuya hi 10 va heta va li teka hi 2 la vuya hi 6 hi va hi nga ri na gezi se va hetelela va hi toloveta a swilo swa ku nkarhi wun'wanyana a hi nga ta swi kota ku swi hanya se xin'wanyana xa ko lexi dlayaka kona ka endzeni ka politiki ya vona ve va tirhisa leswiya sori lowu lo nghenisa swin'wana swa ka swikolo ve va tirhisa leswiya swa ku va nga swi endla ka chiefs swa ku va cinca muzaberi ko i koko leha xikarhi a loyi a nghenaka i famba henhla ka mikondzo ya liyani a li koko leha hansi se swo fana swa ku a va cincana se leswi va nga swi endla ka Eskom hi swona kahleka ni vona swa ku hi ta ve na nkingha ya gezi leyi a ku na nini a hi nga ta swi kota ku hi yi amukela and ya hi dlaya ngopfungopfu mhaka ya ni hina va misisi
ntlhani vona swa ku yena ti fanela a tikulela tiko leyi ti tshamela kahle ni kayile Mozambique hi tirhe swa misisi mara sweswo swi a ka hana swa misisi ku hundzuka South Africa swi kha fana na Mozambique futhi se ku west la ku tlhoka antswanya na Mozambique ka nkarhi wa sweswi leswi se nga nghena ka swo swa gezi se ithaki antswanya na Mozambique timhaka ta ku akaya a gezi ala anfambi ni mala ko loko yi kumenyana o yi compare nyana a ti hambani ngopfu timhaka ta ku la si ho tshama ntsena hi siku va na gezi 2 hours tlha swi hela hi nga tirha na nchumu kahle kahle leswi vula ku nga ri khale mi ta tlhela hi ta tlhela la kaya futhi se fa antswa kala swa ka hali tivu kahle kahle se va dzayitele khale ka 5 years later ku ta ku nga na munhu na metwepa kenzile mo eko 0860002543 mawat ve va ta tlhela kaya futhi le ka antswa seni masiku la hi mhaka yini hi mhaka n'wini un'wana mingisera ngete n'wi matsambe tani hi vatima un'wana mingisera hlekani ahe botheta makwavo mfukini efukeni kuna mijeti n'wana mani hambi gezi ra famba ra ri fambi amen hayi ta ku yini mina na vandyangu wa mina hi twananini ku hayi hi nga ha vilerisiwi timhaka ta gezi mata ku tshama i kha i rila ku ri i tshama i rila etibananisa na khumbi swilo leswi nga ta ka nga swi cinci a ni voni ku swi ta ku endla ku va progressive whether amoyeni or nyameni or otherwise ra ta pfumela ku xiyimo lexi hi nga ka xona then that's it so mina leswi ni lava ku vulavula hi swona botpet i swilo swa ku mativa honestly speaking mina ni yi vonini prior 1994 sweswiwani na swi vona under ka 1994 in a way na swi kota ku endla ku ni endla comparison ku okay swilo ku humelele yini then a ku ri njhani then sweswiwani ku njhani na ku humelele yini so mina hi nkarhi hinkwaswo leswiwani na ta ku ni endla deduction ya ku swilo leswi nga le ku humelele ti-problem to tala 90% ya problem ta South Africa leti nga na tona hina hi lo ti vangela tona hina hi hexe endleni ka ku te munhu wa le handle a fika hi vangela tona hi hina self kusuka ka munhu wo kukula le ehansi ku fika ka munhu a nga khoma le henhla hina self ti-problem leti hi nga na tona ti-self made ene a ti tangi hi le handle hi hina hi nga ti endlela tona hinkwaswo ku ri distraction leyi hi nge le ku yi voneni sweswiwani hi mhaka hina self ti fanele ti kombetela hina njhani number 1 loko vanhu va nghena bordereni lani a bordereni ku na vatirhi va nga deployiwa a bordereni and va na mandate va na ti-key performance areas ta vona ku ntirho wa n'wina hi lowu na lowu strictly ensure ku sweswo a ku ngheni munhu a nga ri maphepha va tlela ntirhweni a va tlelangi ku ri va busy hi swa vona a dadani va endla swilo leswi va nga tholeriwa swona number 2 a home affairs ku ti-port of entries hinkwato ni nga vulavula ni nyiketa the recent example ya le airport na OR Tambo loko ta kumeka vanhu va le handle va 67 va le handle a ku va pilot loko va kumekini anyway maybe somehow un'wana a nga xirheliwanga a nyiketa tip off are you aware ku ka amatini a lwandle South Africa na special na lexi controlaka and a ku va na a ku fanele ku va na a foreign object or ship leyi fanele yi va lani yi nga ri na mpfumelelo wo nghena lani amoyeni South Africa yi na airspace ya yona leyi a ku na aeroplane yi nga fikaka yi haha njhe yi nga pfumelelanga mpfumelelo yo hi handla yi hindza la ka yi tirhisa space xa hina so ka each and every port of entry ku na SARS ku na home affairs ku na maphorisa ku ri va ri justice cluster va kumeka va ri kona na va endla ntirho va meka sure va sirhelela safety ya South Africa so vanhu lawani va nga nghena sweswi va nga nghena va teleke ni nga ta mi byela sweswi kwariya leswi nga ta xi endla ku mi va humesa vanhu va le handle because munhu a nga vekiwa layani a nga mi tirhi njhe i fike a concentrate ka ku va i voni environment yi tshukile ku in a way that yena a nga swi kota ku a ti endlela mali ivi a ti endlela mali hikuva a dlaya tiko ra yena because swilo leswi nga tani i patriotism ku va i rhandza tiko ra wena a ha ri na xona kusukela ni te kusukela ka munhu wo kukula ku fika ehenhla loko munhu o tana nhloko ya mandela fika ku leyi you can even sell your own family hi mhaka hi rhandza ngo mali bote hi rhandza ngo mali i nga xavisa muti wa wena straight 99
ani mfisi ene yilangta kumigayela kahle langta ti-problem leti hinkwato hi nga na tona mhaka ya ku infrastructure yi le ku leswi humelela ka Joburg I was so mativani khome hi tingana swinene un'wana wa minister a vulavula mhaka ya ku swilo leswi swi nga le ku humeleleni Joburg ku akiwa mukhukhwandeni ka ti-flat letiya is because of apartheid yimanyana u kombela ku vanhu va nga insult ku fika kwalano eve un'wana a ku ma ri kona ni kona bot eve un'wana a ku hey mi nga languti ngopfu ka timhaka ta ku doroba le Joni a CBD ku le ku hlakaleni mi nga rivali ku loko hi nghena ka mfumo lowuwani a ku ri hava tindhawu to fana na va Waterfall a ku ri hava tindhawu to fana na va Sandton no na yena I holobye. That is so low please matwa ku ri hi nga vulavuli hi swilo leswi nga le ku moxekeni hi mhaka ku ku na swilo swo karhi leswi nga humelela Waterfall ku tshama mani Waterfall I mani tshama ku Waterfall because a Waterfall ku tshama ku vana vayani bela vana va vengele henhla ku tshama mani Waterfall doroba liya Joburg was the best city in Africa today ntiyiso namuntlha anti ngcineri nini ya kona hi mhaka ku loko I ri languta I twa ku vava so no kombela ku a hi pfumeleni ku swilo leswi hina hi nge le ku swi endleni ti-problem leti South Africa hi nga na tona na mapatu lama nge le ku hlakaleni mhaka I yin'we ntsena hi rhandza ngopfu mali ku tlula tiko ra hina and hi rhandza ngopfu mali ku tlula hina vinyi because loko a hi ti rhandza na tiko ra hina hi ta ri rhandza botheka so na mhaka ya mbirhi na a nga tata ka yona I mhaka leya ya public protector botheka mhaka ya public protector I xiya ku very public protector loko a appointiwa I fana she must align or he or she must align herself na a certain political party leyi nga na matimba a ndzi ta ku sungula yini mina swilo leswi a ni swi ku sungula yini somebody must explain to me ku sungula yini ku loko va ri loko a public protector appointiwa na ta align na certain political party yang yi nga strong or a ni swi ku sungula yini because public protector umtirhele wa vanhu a mtirheli wa party a ku ngo va xikombiso xa la ku komba ku loko wo wela tlhelo rin'wani swi maendlelo ya wehe ya nga hetelela ya nga landzeleriwi ku fana na loko I wele tlhelo rin'wani but even a lay person o ka nga tiviki nchumu hi legality a nga mi byela ku kahle this public protector leyi a ka nga busy ka vana va ka hi section 194 ku na swo tala nga tivisaka hi swona I nga tivi na nawu ku tirhisa ku yini ku ri mhaka munhu I munhu loyi a nga ku ri I na leswi va nge victim mentality ku ri xin'wana lexi humelela against yena she portrays herself as a victim a wu languti a wu vi sexual but wena it portray as a victim a matshan'wini I languta ka mhaka leyi nga yona ku nga vi na public protector not even a single one ka South Africa leyi nga ta pfuka yi appointiwini hi ku ya ku yi fana yi aligna na party yo karhi or na yi aligna na section yo karhi ka party yo karhi public protector a be upright and righteous and then a protector the right ta vanhu va South Africa not ku ava ka group yo karhi ya party or ya group yo karhi and then ka party yo karhi ka ya section once yoza a nghena ka that territory swi herile yena ku nje loyi swi kuma ku ri hava ku ri I fike cul-de-sac ku ri laha a nga ta hundzela kona ni kombela ku hi pfuna hi nga pfuki hi tise miehleketo ya ku loko munhu a appointiwa I fana a yima na mani a nga yimi na mani munhu loko a appointiwa ka public office leyi nga independent ntirho wa yena I ku va protector swisiwana ka malunghelo ka lava va kuma ku va busy va exploit including ku endla ti-findings against the very same government leyi nge le ku ruleni se mi nga va mi kha mi vula ku yini kwalani mi nga va mi kha mi vula ku loyi a ri kona sweswiwani advocate Busisiwe va nga va fike kun'wana va wela tlhelo ro karhi hi ku vona ka n'wina ku fike laha a nga vula ku ni teka ndhawu hi 20 loko sungula ti-problems ta yena ku fike laha a nga hlamusela mhaka ya ku President Ngobeni I munghana wa President Ramaphosa hence I nge koti ku va I ta tshama yena kha wina a court ka swin'wana a swi endlaka how do you issue such utterances I ri a public protector why I fanele nghena ka political space I ri a public protector you don't a wu endli swo fana sweswo
hambi swi ri i swi tiva ka in your hindsight mara a wu humesi statement swi tele ngopfu statement leswi a nga swi humesa ni nga tivisa ti-question to tala kahle kahle munhu lowani i mani hi yena mani munhu lowani endzeni ka ofisi ya public protector nemetwe i lo tyelela goji hi yexe munhu loyani a mi tivi ku vava i hindi ka process liya njhani mara maendlelo ya yena a ya yi vangi lama alayini na mhaka ku i lani ku va ta protecta vanhu va South Africa but he was just there for people leti va na ku na yena ntsena nemetwe makwavi inkomo amen my brother nokorokolo wa humelesiwe icindani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebula a hlangana ka mina nokorokolo wu fanaka munduku a ni nga ti kwala giyani munduku ta mahashala wona ni ri kwala ni nga koho hi ndlela yoleyo Ike kuna lava ni lavaka ku twisa vona a ni tivi ta kota ku va twa kwala i nga kona ke a ni tivi ta kota ku va twa ni lava i va twa kahle i twa ku va ri yini twa Chembisa lamasuzu wamavele hayi laba EFF uyangena uthi lamabhuna wangabophi labantu kanti lo munye naye uthi ufakazela lo EFF bamnike i-1 ba angambona ehla njengoJesse ephethe isiphambano walala phansi video leya ka kujikajika yona i hlamusela yona leyo va nga fika van'wana va n'wi teka hi mpama a va ku ja vera hlangana na Jesu a khome xihambana mara swa Jesu va fane va nga vulavula